Ti moj mali pomoćnik. Jesi? Zato to te Hana mogu vidi jer to mene popa. Dobro, Hana će ti kako ti kopaš. Ima još 5. Još 5 stopa da iskopam. Kad stavim temelj dole, onda će stubovi lagano. Onda će dume rušiti. Prvo završiti stubove, onda će šalovati grede. Vijenac okolo. I onda će tek tome rušiti. Ja sam jedan dan popet gore da vidim visinu dok ću stubovi izvlačiti.